shopping centar Rajićeva. To je bio shopping centar Rajićeva, ne znam da će proći ovaj snimak na YouTube-u zbog muzike, zbog hitova koje puštaju unutra. Ovo mi je ulica Kralja Petra, spušta se dole na Dorćol. Odmah ovde 30 metara od mene Knez Mihajlova. Ovde je jedna izložba. Traje već jedno mjesec dana, bio sam na otvaranju, ovdje vam je sajam antikviteta svaki dan. Cepterova zgrada. Sviđa mi se boja na ovom BMW-u, nešto između sive i čokoladne. Baš je onako retko lepa boja, neobična. Sad ovako idemo jednu radnju specijalizovanu sa patikama. To su patike za trčanje, ali ja ih koristim generalno za hodanje. Run and more, sad ću nju da snimim. Što su mi čudni ovi taksisti, sad su svi beli, a osjećam za jedno 5 godina da će opet da donesu zakon da će da budu možda u nekoj 10. boji, ili svaki će opet da bude različit. Evo ovdje se nešto gradi na mjestu jednog čuvenog restorana, zaboravio sam kako se zvao taj restoran, on je tu bio u onim socijalističkim vremenima. Evo ovako ja još mogu da snimim za ovaj video šta je ovo ovdje, eto čisto da znate, pedagoški muzej, ja sam bio ovdje par puta, bile su, da imaju dole u podrumu izložbeni prostor. I toliko za ovaj video, pozdrav!